Malala mali e ho e ki mo lele e tonga ko toa fia ki talitali lele ki mo tonu ki o mo ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisone tonga ki he hoani e he wakaiko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Whira ilo mata pule ta uwao no me ia wha ki ene oho pe tā ki ha o fisa polisi lono tonga hano koe puke ha makuku ilo to Nuku'alofa. Hoki me he panke pule pe ki he maumawhai ki he ngahi maketi pa anga o no silafi ma o ke toitoka ngange ka kaitonga me he ngahi polo kalama whakatupu pa anga ka kaha. Pea whakailonga i whakamamanilahi i e ahone ngawe aki hao mo manu interneti mo i tokanga ki ono ngawe aki ko ia oi AI. O kuto i pe ngahi tala noa kehe na iangi pe hai tawakai ki ngahi o ngongo me he mala e oi sipoti kai o maa e to o ngā oi ea. Ko e wakailewa e niki he whakai ki iki, ko au liliangi porutele. O kulolo Tongatau hi e malumalu e kau polisi ma tā pule ta ua no mea wha o whilawe i mo hia, ko e ni tā pe oho ki ha ofisa polisi, pe heki e ne whakawhainga tā ia i e ngāwe ofisa polisi mo ngahi hia ke he pe. Nei hoko i hiani i e aho whalaite kua o si i e taimi kua walenga pō. Nei hoko e ni lorotonga ai ngā unu atu ai kau ofisa polisi ke puke puke. Ha makuku ne hoko e ni he tōmua o i whale hula hula siora i e hala tau whaahau i loto Nuku'alofa. I whamatala to kon komisiona polisi leo hala toa tau whana ane pehe. Koe whaka iloa, koe tahaya i e kauso tia e kau tau ene awhio, pe og mahino na ia e kaunga ki heni i e kawa malohi. E koe mea koe niulo tonga tokoe ngahi PTO waro koe social media. Koe whenga kau polisi ke puke matapure i tō mua e pāko ni siora. E lai matapure koe ni o whai tā koe ni ke usa polisi. Whawa puke ukei tau he matapure koe ni. Whahoko kia ngai whairo, ka wai ai tā whawhainga tā ia ki o sa whapureanga. Pea kei ki ngā tai, ka wai kona e whitu whapureanga. Ka wai pia moe prea kovi e whitu whapureanga. A koe ngau koe ni, lau pio o whamahino i ni au mai ke ahori. Koe peki na wea nai hoko ki he polisi. Kei taim tatau ko tui pe ko tai mau i ngai ko whampeke whamanatu ki he kakai whonua ko tā whawhainga tā ia koe ki he ofisa whapureanga pe ofisa polisi rolo tonga ne whahoko no whatongia whalao kau he hia o ko mamasa ano whakaukaua he whamauanga ko hui koe malu koe kakai utu he laini ki whapau i o malu pe hawe kakai whonua ko tui koe whekau mau i ngai ki he kakai whanua, ke hui e hoko atu ngau e punga polisi ki whakapau i a he tohonga koe ni koe tō koe matapure koe ni koe taha e kau ngau e koe ni he kau tau ai ni awhio, koe ofisa e mihi. Koe uhi koe haa mai e hia ko e ni, lolotonga e nau whenga ke puke puke, ai malume melino e kakai o whanua, na e whakamo mawha ia i e tau whai mahu inga whengau a ki whakataha mo e kakai i he tōku i kolo. Koe kore pe tau ngai whakata, ka tau pe ngahi ngawe anga, pe pe ke kakai whonua, ka ku whahoko he kau polisi o nau whatongia, o ku inga, ke tau tokoni e, pa tau pōpō ki he kau polisi. Pakapau ia ha tōnou nou e whatongia kau polisi, o ku atape ai va a professional standard, ke nau ke reporti ki ai, ha tōnou nou e sa polisi, pe koe hau tōnu mai ke tau ka noa ki ai, ku hoko e ngai whatamaki peheni, uesi ai ani he unau whahoko e whatongia, koe uki koe malu pa mwe hawa kakai whanua e taimi whawhiawhia, e ngahi nai karapu kia koe. Mai no peko ngahi mea koe ni whamau popo toa peke kau mālohi. E toki haa e whakailoani i whakamau anga a muiange i ha mau e ngau e kia no wakai i o ngahi whakailo. Ma ai o ngonga le tio mo televisone tonga, ko i tea tau kapo. Kua taituko mai enimi he panke pule whakawhonua tonga e whakatokanga ki he kakai o e whonua o whikau aki enimi ngai polo kalama whakatupu paanga
O ku kawa tuki ai ka kai tonga toko lahi I tongani mo tu apule anga. Ko hili eni hono uki he kovana o pange pule tata fumoyaki ka kai o whanua I haongongo tuko mai mi he mao mawhai ki ngahi maketi paanga ono usila pe koe FMA. Ka koe whakaiki ki e tara noa koia mo I tokanga mi he pange pule whawhanua tonga mo vahe whanua tūpola. I he whamatala katuk mai pa me he mau mawhai ki ngahi maket paanga o Nuku'alofa pe koe FMA o koa ngā ue e kautaha mo I pange pule whawhanua atonga ni ki hono tu whake ngahi whamatala toka moa ma ai kakai o whanua ke nau te aange I he kau ki ngahi polokalama whatu paanga pe koe investment. Pe he tale kita o FMA, Claire Paulingford, ko whapapau ka toka lahi e kakai tonga I tongani, Nuku'alofa, Australia mo Amerika, ko mole nau paanga me ngai polokalama whakatu paanga kehe. O kau ki hene website I whatu paanga e valungi au taha tolu mo I kautaha whatu paanga I tau noa. Ai au pehe me FMA o na os whapapau I koe huli kotoa ia me he whaunga whatu paanga Ponzi. Koe ngahi polokalama whatu paanga koe niu kau kia he PG Wealth pe koe Trade, pe koe TSJEX mo I ngahi polokalama ke he pehe. Ne te whahapa mi FMA o tō lahe kakai o na o sma o paanga me whaunga whatu paanga koe ni, pe angali ha mo oni mo I kai palopalema, ka koe uhoi polokalama e iai ne wesia amuyangi. I hene pehe ne whahai he kovana e pange tatafu moyaki, o whotupa mi he pange pule whawhanua atonga ni, ki he kai e whanua ke ulaki tomu a whekumi, ki a whale I whatu paanga ki mua peto kau ki ngahi polokalama whakatupu paanga. O kumatonga eni me he malawa ke mole ai hapa anga lahi, ia I kai mau whawhok mai I he taim tatonu ai paanga tupu o I sinoi paanga nei whakahu ki he polokalama. Ne te whahai mo ki o tau te whito eni ke ngahi polokalama tu ua ke mitia whasosiale, pe ke ngahi polokalama o ku whawhou I he teknolosia. Mai ngonga li te omu televisione tonga, ko au vai whanua tūpola. O ku kau whakataha ato ngāni me ngahi whanua kehe e te au walungo fulo I mamani, I hono whakailo ngai I he ahoni, ai aho whakamamani lahi o I ngawe aki hao mo malu o I interneti, pe koe World Safer Internet Day, le te atau kapo mo I whakaiki. O ku tō e whakamamawhai a whakamamani lahi I ngawe ake malu mo I hau e interneti he ta uni I e whemau ke ngawe ake whakapotopoto mo malu e interneti. Pea ke wakai I e whaunga malu mo hao hono ngawe ake o mea ngā ue whakateknolosia whakaeno pōni I loa ko AI. Ko e tokanga e kawe ngani ke whakamamawha e malu hono ngawe aki o AI, pea ke whakaai e whaunga totonu hono ngawe ake teknolosia ki he whanua. Tau te whito e tokanga ki he tautupu mo e whanau. I e whakamatala e tare kita o kautaha o kakai whiwhine I he ngā ue whakakompiuta, pe Tonga Women in ICT, selu kauwaka, ki o ngonga le te o tongana ane pehe, o ku mahu inga e kawe inga e tauni I hono whakaai e kakai ki ngā ue aki malu mo hao ai interneti. Koe ahon, mo fulo whepuri o ku whakamamatua, whakamamani lahi ai Safer Internet Day, koe aho pe o whakailonga I mo tuku taimi ki ai ke whai hano whakamamawhai ai malu mo hao I he ngau ake interneti. Aia koe iai ngahi polokalama kehe o ku whakahoko ia koe whakaiwia pe I he whakakaukau mai tau mua koe ni koe tō taha kotoa pe ngau ake interneti o ku mahu inga ene malu mo hao he tanu ngau ake interneti. O ku toi tokanga I kawe inga ta uni ke whakahoko ha taratara noa mo ha polokalama a ko whakalahi ilo whikau aki me ngawe aki malu mo hawe interneti. Lelei whaka-elektronika, pehe ki ono whakaaunga I whakapotopoto o teknolosia ke ngahi api ako, to utupu mo ngahi tūkui kolo. Ma ai o ngongo a le tio mo televisione tonga, ko auri tea tau kapo. Pea vei pā mā lie ai kau pōpō e Miss Tonga siosi ana Patricia tau mo e pea mo e Miss Papua New Guinea I hono teke o e ongo whawhawhongani pē ko hai, tēnei kona ai pāle ki e whine moimana ko ataha o e whiau I whili Miss e Pasifiki, pē I loa ai whiau hiko ni ko Miss Internet Voting, vai whanua tō pola mo e whakaiki. Ko e whiau au hini o whahoko I e whawhauhi mi tia whasosiale Facebook,
Ai koe whine mui tene mao e mana koa lahi taha o e whili e kakai, tene hamuse ia ai pale ke whine mui mana koa ange o e whiauhi, whawhau i he interneti peke miss internet. Ko tongani na nei kuna e paleni he tau ko osi, mga tu ungai popo e kakai e whonua, pia koe popo te tau peo whahoko ke whawhonga o tongani i he tau ni. I he tū lewa ko ia he lotongani, ne tākia tonga neafi hono whakatā mai e whainga maalieni mo e toko tahamano tupu. Ka koe ahoni ko whalaka ke pia Miss Papua New Guinea o taki mo e toko tolumano tupu. Ka e kakaka māmaaliha ke pia ai kaupopo e Miss Tonga i he toko uamano tupu. O ku whika tolu hake ki ai e Miss Haamoa mo e popou ai toko tahamano no awhi tupu. O lahi whoki e mauhala e toko lahi e ngahi pēsa unau tuwaki pa mo e vouti tatau. Ka koe ngahi takhala ia ai a koe pēsa tatonu ke vouti koe ni koe pēsi koe Miss Pacific Islands. O i kai hata e matai whika koe wanoa wano o hange koe ngahi pēsa loi. O kumake he pe whoki e vouti koe ni mei he whamau i he kauwhine mui. Ai au toko whahoko ia he whia whalaite o e wikeni pa mo e toko naki. Ka e tō mua kamata ake e whiau hilea mo no whaka eke i he ahata pule lulu o mātunga ia me ngahi ka vinga taktahane na o whiliki ai me i he wiki ko o si. E tō whamau i lewa i kau whine muini he whiau whaka eke, taleni ti, te unga matatahi me te unga tu whonua i he whiawhi whalaite mo i toko naki. Mo hili whake i pia e kalauni e miso hioi fua e Pasifiki ki he wanoa wanoa wafitu ki he whine mui tenei kuna ai whiau hini. Mai ngonga le te o me televisione Tonga ko au vai whanua tūpola. O nia ngongo whaloto whanua ia ki hoani ka ngahi ngongo mihe malai o i sipoti hoko mai a mo pia o lie. Maroma tau ki whilonga ki koe wakai ni ki malai o i sipoti. Ko pore take ngahi timi e uaforma ua ki he kalaunia i kāne kolomotua i he malai o akapuru taro tō fitu. Te wake ke kamata he tō puleruru ki he tokonaki o i wikeni o iloa ko e Valentine's Sevens. Ko no whawapau ien me komision na e whiauhi e wamawhiki ngonga le te o me televison tonga e pungpungini. Ko hiri whokia ka kata le sisita i wike kua o si. O kumahirama me he whamatala e komision na whiauhi o kutoi whoki mai haurorotonga o e malaeni. Ai tolo Old Boys ke malu i karebea mo i paanke hala no me i he pore ki ai ngahi timi kua le sisita. Nei pehe mawhiko i whiauhina kui kai ke sola ke ngahi kalapu Tongatapu, ka koe ni kua kauwaha mai haapai mo eua ke whawhikiki ki he whiauhi o e tauni. Ko haapai si saiti unau te kaumena tolo ke whiauhi koe ni, pea o koutui o ke lau maari e si e tokoni ke sipoti e ponoani, kono hanga e haapai si saiti ma ka kai koe o unau whengau e aki o omi hata maiki ke kau he wa inga, kai ngata pe i tamai tonga i Nupsila kau kei mo kau muri hame ko kau kisi mahana kei mo kau pahalangi pe ka kau ha mo e kau mai pe au koe ni aia te nau heni nau tolo ai ko hapai si sai te ke te fung mo tini a hapai ka funga i mahe tini ko a hau male ia pe ko fale loa ko kau mai ia mahi no pe ai lahi ame tare ni ti ma nau pe kau ki ke fiauhi kono moni ko eua i o te fukma eua ka boi de hoke timia e wa ko e pero te ko ki de o ke tin kamata pe me tini se pinia e wa ko ka mai ke te ko I he tempe tau koe plani ngā ue e kalapone ku turi fua ki hala whanonga e ko miti akapulu ko i a Tongatapu ai e koe whengawe a ki he ngahi whiauhi e tauni kai malawa ki e whakahoko kotoa i whaha i tau wainga o i wanoa ua no. Te ki hua tu ko i ki he palani a kolomotua, ko spotutu ho ne palani a wana ke tauni ai ako fito ko fitu peni a kolomotua kaha ko ni te me whakahoko koe. Ko hinga de fu ku ki hoko na te o ge ana ia o ke te whakaanga nga ia e te me ia ko mi Tongatapu hange na e kamata Tongatapu ia i he tona pa o se maasi te ko waki to na ke te riga te me ia ko mi tiki konten ko no hana de malto ko tu timeline ko ia ke na te ke me kala ai ka pa elele Tongatapu i ko i tai ni koni ko pa ka te tona pa o ma tinga ange ke te o alo o si sume nai te ko si lai te au hitanga tapu Lo toka ni o ku mau inga e whipoupo waki me hi ngahi kalaponi hono pātolo aki tare niti anga pulu hako tupo e whanua tare whito ki aho tolu e whahako ai ai whiauhi ai whanau tangata mo e whanau whiwhine.
Iyo koe whakotutu ki he te au hi whakaini o ku tokamata ai ke ngahi ke ni katoa e ngai ai tolu I taimi hongo puhu. Ai au taimi hiwa pongi o toki ara ke ti ke homa ki loto. Ai katoa pe ki hala ano, pe hongo fruto ki ke ofo ngai ke niulaki. Ngā te ke whawhainga maari he tau ke aloloa pe. Te whawhainga maari pe taimi ho pongpongi o ki fihe. Te aloa ke alo he ako mana au. Whawhainga maari pe taimi e ngā mea katoa pe ngā tini o ke kau mamata. O a pe kau laivi ma kau ngā aue. O ku whawhainga maari. Te kai tu kwai ai whawhainga e te ben me karapu ia ai whawhainga ke kau sponsor. O ku nā tu mai ke popo ki he whainga koni. Ke te ahui. Pamalo ina ki nau tol, pe kai naka puke, ngai kalapa koe nuku. Mahina pe ku nau komit ki nau tol, o popo ke te aui, ke pahale repe, ilonga pe lahi ange ai, kare ni ki e tani ni. O ngala pe whaki au, ke whakau katu ke ki tine, ke tine ko tau tahi, ai ko wawa ui moha pai, na kompaini ki tau ai, I he tine te tine. Ai ko tau ni na hu, mai ai ka whakawhia. Ne veu whakamu ke wanga kakai o popo mo mata pe, I he ngai ke ni o. O popo e pe ke Valentine, te o atapa ka Valentine sio ka pulu mo popoke Kai ke koe ngahi kolupukoia ki e auhi, Tora Old Boys me Vaini Downs beheke Pain Tuua, Homa Tigers e Pool A, I kare kolomotua beheke he Havelu Bulldogs, Homa le A mo Piao Maa he Pool B, Leon Old Boys, Nā Whanua, Wāta Koula, Lai Lausi I he Pool C, Fas Maufanga si ako veiongo na kolo mo moana pātangata he Pool D. Hapai Seaside, Hadea Spartans, Kolofo Old Lions, I Pool E, pe a koe kolofa mui taha ki ai Maris Hihifo, mo funga taua Boys. Koe whanawi whine lewa I Pool A, o ki ai Kolomotua, Havelu, koe Barretts Girls, pe mi ewa, pe ki he tautahi. Pool B lewa, koe Kolofo Old Lions Hihifo, sia ko viongo mo Huskies. Kamatanga he wainga, I hongo fulu pongpongi. Nei takoni e kapakau hukonga Tonga, ko ia he timi toko whitwha whanua a Australia ko Hadley Tonga, ki he ikuna e timi Britania he whiauhi ko ia I Perth e whakasinga o I wike. Neongo na e kai ke lama he timi a Australia ke malu e kele o Perth, ka na e whakatokangai ma ke he hopo hake a Tonga tokoni ki ono tauwhare ko ia Britania I he vilo takai whakakulupu. O ki tāna no whiawhi ai he kau pōpō e timi te tā whanma mata nei whahako e Hadley Tonga tokoni ke kuna a Australia e na pakihi ko ia I he whiauhini. Nei kai ke malo I whiunga poini ko ia Australia ke na hua I ke whainolo I whiauhi, ne toki urungia mai whefoki, me timi ko ia Afrika Tonga kai tapewa mai a Nusila e timi a whisi he semi-whainolo. Kai ke nau ia Tonga ki he whiauhi tau ko o sipia ko e to Ameria Australia e toi mana pe talavou tau anoani e whiauhi ko ia I Vancouver, me a whitu ke valu e mahina katu u. Ko e sipoti pe ia. Ko e wakaile wa eni ki he tuunga o e ea I hono tuku mai me wa wakai matangi tonga I whamotu whakahoko atu e Vaiola vai Nikolo. Malala malea ho e ki moilele ai tonga kotoa tai tai lele ki mo toki tau whakamatala ea ke e whiawhini. Ngai tā no lalahi ko ia o e whiawhini ko hono Moimoi I ai alota maki uha. Ne toka I he ngoni wawa wa o kai ma ai o tu haa pai. Ne au whia e whotunga o langi e ngahi whetu koe ni. Ia mua ngahi uha tu umoto. Malawa foki ke lolo lahi atu ia ngai whetu e ni I. Pe foki ki ha mana. Pe foki ki hoka te alomali e he whatonga. Tongatapu kai uma a eua. Tūmaki tau tō whakai ke whai kikiangi a muiangi. Ko e misi satellite eni, o ku tō mai ki tau wakai ke he tau whai whanonga mai koea I ahoni. Mahino pe ko e wheitu ueni o ku tōkai au tāmaki o mo wakai mai ke ngahi ao lanu hina. Ko e au tāmaki uhaia e ngoni wā oa mai ki he o tu haa pai tau whai whanonga mai koea I ahoni. O uha mai ngai wheitu koe ni, pe iai moha mana tau te whito eni ki he whakatoke lau. Kaga tau wakai at koe ki Tongatapu mo e wana lahi alamale pe ahoni kai huik si ange ai ao o ku asmai e vai whanua koe ni pe a koe tau whai whanonga mai I he tau mei ane uhu ka te tau tok wakai ki hoko atu anga tu ai ea a muiangi he tau inga koe o e ahoni pe foki ki he wikeni. E tau wakai koe ki he whatokanga ai au koe whatokanga hako kau kia ipa mui whale I ke ngai wakato taiki, ne kei whaipe hono tuku atu
hao mai ke whiawhini, ke potai koe o ngot niwa, ka e oma a wawao, o ke pe whawhufua e holo atu ai hako koe ni a pongpongi e he o potahi koe ni. He tau wakai koe Pasifiki e toenga koe wikeni, mahino pe au tamaki uhai o ngoniwa, pea koe au tamaki uhai ni e whatu pea e whatataha mai ki te ritonga pea mo te riki toke lau, ka matai e to plelu koe wikeni, pea pehe foki ki he whausinga koe ia o wikeni, ai mahino pe e hokhoka te nowhe au tamaki koe ni i te riki tonga pea mo te riki toke lau, i toenga o wikeni, ka mata atu i he tua pule lulu koe ia o wikeni, ka lawa ki tau wakai ki he alo maali e ange, ai toenga koe ia o Tonga, i he kamata te tua pule lulu koe ia o wikeni, o hokokat ke whausinga o wikeni, pe he foki ki he mawhana ange, ai fua mawhana koe uhi, te mo wakai mai ke hawili, e me whetukutuku pea me he toke lau hahake, te ka ke toke lau hi fua whausinga o wikeni, ki he otu haapai kai maa Tongatapu pea mo ewa, pea koe mahino pe, koe ngahi ea koe nu whetukutuku mai pe me he toke lau, o maa whanange, pea koe tau amanakia ki toenga koe a wikeni, ke toi maa whanange, ai fua maa whana, pea toi vērange ai tu unga oe ea, i toenga koe a oe wikeni, ta te whitoini ki he taimi aho. Ko tau wakai koe ki he pōni, pe koe whiawhine o a ki a hengi o tau ngā wai whanua, mahino pe ai uha ko he wali lanu mata, pe whake lan pulu o me ke nofo pe he ongo niwa, i he toingat koe ni ki a hengi. Ka koe tau wakai at koe ki wawao o tuha apai o mai ki Nuku'alofa ni pe mo ewa, alu pe ke toi saiange. Iai pe ngahi uha tu umoto ki ang wai whanua koe ni, i he tau whanongat koe ia e pōni, kai mahino pe e alu pe ke alumaliang pe toi saiange. Kai hoko atu pe ai almalie, pe koe sai pe ai tuunga o ea i Nuku'alofa ni pe foki ki ewa. Wakai me pe ke fuai mawhana, ke mawhana pe fuai mawhana he pōni, e te grisi o te ase wanima ki he wano e tau ngai vai whanua. Pea koe maalohi koe o e tahi, i he nea ngai pe me hake, pe mo i toke lau hake o tau ngai potahi, ia pe ngai taimia e ke ia o hono maalohi ki he mai tahi e wanima, i he waniwa kai o maa wawao, ka e holo atu ai pe whawhawha ki a pongi, ke hoko atu pe ai maalohi koe a tahi i he otu haapai o a mai ki toenga ngai po tahi whatonga e mare tahi e taha nima. Ko tau sio koe ke pule lulu, aia o ko no Moimoi koe ai uha, e hoko atu pe ai uha, malawa ki ai pe moha mana i he tau wakai koe ki hongo niwa, kai ala pe ke whawhawha ai te unga oi ea i otu haapai wawao kai maa Nuku'alofa ni pea mo ewa whatonga eange koe ea maa whana koe whetukutuku mai pe me toke lau hake i ne hoko atu koe a pongi e malawa pe kene o mai hangai uatu umoto whawhetu e ngai whetu pe eni i wawao o mai ki Tongatapu ni pea mo ewa maa whana pe te fua maa whana Nau ke tiri so te asitau taki tō lua i wawau o mai ki Tongatapu ni pea mo ewa he toi saiange ai ea i ngai vai whanua koe ni. Ka he tau wakaiat ki hango niwa e au fia e whotunga o langi pea uha e au pe fua mawhana ke tiri so te asi e tō noa. Pe pe whoke maalohi o i tahi a pongpongina e i he maritahi hong furuke taha nima pea e bangai taime ke iau ai ki mai tahi e wanoa tau te whito e ni ke ngai potahi ko ia i he whakatoke lau. Taimi ko ia tahi, aia o ko mahatoka ia he osi wani ma pēm he walu o e whiawhini, mo whisi mai hua o tok tau maali a hengi, e toi wanoa ko ia ki he tolu, kei whangailu pepe la a ke hopo he ono wa walu a pongi, pea koe mahina e hopo ia. I he tua po maali e ko ia o e pōni, i he taha wā tolu taha, pea e mahina fo o, pea koe mate mahina, e pule lulu ko ia o e wike kaha o. Whaosia ki pētau wakai ko ia ki he toenga whamatala ea e wike ni ki Nuku'alofa ni pe whoki ke moni te oi wiki kahau. E lahiang e taimi ko ia e alumali ea i te unga oi ea i Nuku'alofa ni ka e ke iahi pe hawhainga maali e ke hangai uhatu moto whai whituu. Ta te whito pe ni ke hoa e whiawhiko uhi. Ke hoko atu pe a ngai koe hawili pe me toke lau hihifo whitutuku mai a ngai ea maa whana pe me toke lau. Pek tau amanaki pe e ke iai pe ngai ua tō moto whawhetu
ka tau te whito ki he hoa e whiawhi. Ma whana api te whai ma whana, a ni mara hauku mai, i atikli se o te ase e tau noa ki tō lua i Nuku'alofa, pe koe lava kakate ho mo whakamata ea ki he whiawhi ni, ma lo pito mo mea mai, ka mo mea. Vai ola mai ni ko loia mo e to o ngā oi ea ka tau toe makaiangi pehe ki e ngāhi ulo i o ngongo. Whira ilo mata pule ta ua no me a wha ki ene oho pe tā ki ha o fisa polisi lono tonga hanu koe poke ha makuku ilo to Nuku'alofa. Hoki mei he pange pule pe ki he maumawhai ki he ngahi maketi pa anga o no silafi ma o ke toi toka ngange ka kaitonga me he ngahi polo kalama whakatupu pa anga ka kaha. Pea whakailonga i whakamamanilahi i ahone ngai aki hao mo malu interneti mo i tokanga ki hono ngai aki ko ia oi AI. Mo e kakato e pēia i ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisione tonga ki e hawani mo whakaamu ne au taki kotoa topia ki no to whane kotoa. Kai malo e tau ke iwhi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news with Radio and Television Tonga for the hour. Leading our bulletin tonight, a 26-year-old man from Afar charged for assaulting a police officer while on duties. Tongans urged to be cautious of online investment scams, and today marks Safer Internet Day. We'll have these and more stories coming up later on in the bulletin, as well with the latest news from sports and the weather update. Now for the news in detail, I'm Vaifunoato Paula. A 26-year-old man from Afar is currently in police custody and is facing charges for assaulting a police officer and also for constructing and obstructing a police officer from carrying out his duties, along with other related offences. This incident occurred on Friday night last weekend. Lidia Tongatapu will tell you more. Speaking to Radio Tonga News, Acting Deputy Police Commissioner Tongataufa says the incident occurred as police officers were attempting to restore order and stop a fight outside Siora on Taufaha'au Road. They believe alcohol was a contributing factor in this incident and that the accused has been identified as a member of His Majesty's Armed Force. A video circulating on social media shows a police officer restraining a man in a prone position while awaiting assistance from another officer. During this time, the accused allegedly approached from behind and punched the officer. Taufa emphasized that assaulting and obstructing a police officer in the performance of their duties is a serious criminal offence in Tonga. The accused was also charged with additional offences including drinking alcohol and being intoxicated in a public place and using offensive language in a public place. As the incident occurred while police were carrying out their duties to maintain public safety and peace within communities, Taufa urged the importance of cooperation and partnership with the community to ensure a safer environment and peace for the public. The accused is expected to appear in court at a later date while police investigations into the matter continue. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lidia Tongatapu. The National Reserve Bank of Tonga has again issued a warning to the public about investment schemes targeting Tongans both in Tonga and abroad. Governor Tatafu says the warning follows reports from the New Zealand's Financial Markets Authority, or FMA, about scams and risky investment programs. I'll tell you more on the detail. The New Zealand Financial Markets Authority, or FMA, in their statement confirmed they are working with the National Reserve Bank of Tonga to provide early warnings to the public to assist him avoid falling victim to fraudulent schemes. Director Claire Parlingford says many Tongans in Tonga, New Zealand and Australia with the United States have already invested in these schemes, and they have identified 813 websites with 30 companies linked to scams, including Ponzi-style investment programs. Some named schemes includes BG Wealth for Trade and the DSJEX, amongst others. The FMA warns that many investors have already lost money and urges the public to remain cautious. The risk is especially high for programs promoted through social media and technology platforms. Meanwhile, the Governor Tatafu says anyone with family or friends involved, particularly in Tongan communities in Tonga and New Zealand, should immediately share warnings about the scam.
He says these schemes often promise fast and easy returns, but there are no guarantees of payouts and a high risk of financial loss. Moyaki encourages people to take extra care when making investment decisions and to be especially cautious of opportunities offered through the social media platforms. He also reminds the public the importance of verifying investment opportunities before committing funds and warns that promised returns may not be guaranteed. Stakeholders across the globe joins together today in marking World Safer Internet Day, advocating for making the internet a safer and a better place for all. Lidea Tongatapu with the detail. Tonga today joins more than 180 countries worldwide in marking World Safer Internet Day, an international day that promotes the safe and responsible use of the internet. This year's Safer Internet Day places strong emphasis on the need to use the internet wisely and safely, and to better understand the safe and responsible use of modern digital technologies, particularly artificial intelligence known as AI. The focus of this year's theme is to highlight the importance of safety in the use of AI while encouraging the proper and responsible use of technology across the country, with particular attention on young people and children. In an interview with Radio Tonga News, the director of Tonga Women in ICT, Seluka Waka, said the theme for this year is important in encouraging people to practice safe and responsible internet use. This year's theme also highlights the importance of holding discussions and awareness programs on safe internet use, digital literacy, and the responsible use of technology for students, youth, and communities. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lidea Tongatapu. And the supporters of Miss Tonga and Miss Papua New Guinea are in a tight contest as voting is underway to determine the People's Choice Award at the Miss Pacific Islands pageant. Voting is being conducted through social media platform of Facebook, where the contestants who receives the highest number of public votes will win the People's Choice Award. Tonga received this award last year with its strong public support, and similar backing is again being shown for Tonga's representative this year. As of yesterday, Tonga was leading the vote count with more than 100,000 votes. However, today, Miss Papua New Guinea has moved into first place with over 300,000 votes, pushing Tonga into second position. Tonga currently holds more than 200,000 votes, while Samoa follows with almost 200,000 votes. Meanwhile, organizers have also warned the public about misleading pages that are promoting fake or duplicated voting links. Officials says the only legitimate voting page is the official Miss Pacific Islands page and not pages falsely labelled with a year 2026 or similar. The People's Choice vote is separate from the judging of contestants, which will take place later this week. Judging events will be held on Friday and Saturday evenings, which will include interviews, talent, sarong wear and traditional inspired attire. And that's it from the local scene. Sports is up next after this break with Pia Olie. Stay tuned. Welcome back in sport. The Kolomotua Valentine's Sevens kicks off this Thursday and runs until Saturday. 22 men's teams will compete in 6 pools, while 8 women's teams will battle in 2 pools. Tournament Commissioner Eva Murphy confirmed the lineup to Radio and Television Tonga this morning after registration closed on Friday. Murphy said the current men's champion, Dollar Old Boys, will defend their title, while Hawaii Seaside returns to challenge for this year's tournament. He adds that 2 teams are from Hawaii, 1 from Ewa and the rest from Tongatapu clubs. Murphy thanks teams from outer islands, especially Hawaii Seaside, who have invited players from Fiji and New Zealand. He also invited fans and Rugby Sevens supporters to join the event, which promises a festive atmosphere, bringing the spirits of Valentine's Day to the rugby field. The men's matches will start on Thursday, while women's on Friday and the finals on Saturday. The games will kick off daily at 10 a.m. in the morning, allowing teams and fans to settle after traffic.
However, the tournament prizes will see the men's division winner receive 5,000 ba'anga and 3,000 ba'anga for the women's division. And that's sports news. There was sports with Pierre Ollier. And that wraps up your English news for the hour. But before we part, here's one final look for tonight's top stories. A 26-year-old man from Afar charged for assaulting a police officer while on duties. Tongans urged to be cautious of online investment scams, and today marks Safer Internet Day. That's it for tonight. I'm Paula with the Hour's Bulletin. Good evening.